We are here at Jagersfontein. I'm with the team from AfriForum. We were here last month. That time we were planting. Now it's after 3 months. Now we are here to say this is the finishing. Now it's harvesting time. With the farmer, everybody is the happiest time when it's harvesting. We planted tomatoes, onions, green pepper, green beans, and potatoes. So today we are going to harvest tomatoes, onion, green beans, and green pepper. We harvested around December. We did very well on our harvesting. So today it's our second harvest. We are expecting 10 crates of tomato, 5 crates of green pepper, and then 2 crates of green beans. And onion we still have plenty, but we are expecting to harvest 6 bags from onions. We are hoping that we are going to grow from this. Our next harvest will be better because we are planning to plant cabbage for winter. We are estimating 10 to 15,000 heads of cabbage that we are going to plant. Let me thank AfriForum for mentoring, for the support, and again for the implementing the water system and with solar panels. That's why we are talking about harvesting better, because of we had good irrigation system to irrigate our plant. Daar is 'n voorreg om vir AfriForum betrokke te wees saam met die Balrutsi Bagamoyo Stichting hier in Noordwes op die plaas Jagersfontein. Die projek is begin deur Nkosazana Moelwa en wat vir ons regtig ek wil amper sê 'n groot voorreg is om saam met haar te werk, is om te sien hoe haar deursettingsvermoë en haar toegewydheid van hierdie projek 'n sukses maak. Met minimum van insetkostes. Sy het nie groot arbeid nie, sy werk self in die lande. En ek dink wat vir ons belangrik ook is om te sien dat sy die wil het om te groei en te leer. En dit maak hierdie gesamentlike landbouprojek regtig vir ons 'n sukses. Sy het oor Desember byvoorbeeld het sy groen russies geoes, sy het boontjies geoes en sy het self in die strate ingevaar hier in Zeerust en van by Pick n Pay het sy gaan verkoop. Sy het geloop na Smouse toe op straat. Sy het by groentewinkels verkoop en so eintlik maar op haar eie goed bemark ook. En die terugvoer van die verskillende markte af is goed, waar hulle ook vir dan gesê het, hoor jy, as jy weer produkte het, bring vir ons sal by jou koop. En dit is wat ons graag wil sien met hierdie, want ons wil hê dit moet later kommersieel gaan en dan moet winsgewendheid wees. So vir AfriForum ook is dit belangrik om op voedselvlak goeie verhoudings te bou. Ons het reeds 'n netwerk van gemeenskappe gevestig en dit op die einde gaan dit oor vriendskappe bou en dan ook 'n nalatenskap te vestig hier aan die suidpunt van Afrika vir almal van ons se kinders waar ons kan saamleef, saamwerk en voorspoedig kan voortgaan.